Muğalime götürdük 30%'ga. Militsiya joşida жүрген балдарды көтердік 40%-ға. Шекарада тұрған біздің пограничный көтердік азырақ болса дағы. Былтыр 14-15 минутқа көтердік. 11-ден көтерілген нәрсені көтердік. Апырастағы көтерілді дегенбіз. Мүмкіншілік бар болчу. 2 айдың жиынтымен жашып жатқанбыз бюджет. Енді пандемия болды, артқа кеттік. Көтеріш кетті бастардың айлығын. 10 мен ештеп атшады. Daha gülüp varsan kol çap tosu olacak dağı. Barı şüleşkenden uyalarsın ey. Tartınasın uyalgana. Men buna betimçi de baydı. Oyumuzun kaçan götürüyoruz. Onu götürürsün. Korrupsiya toxtaş gerek de. Sanaletleşik giriş gerek de. Ayrıca bazı sağlıkta memleketlik hizmet görsetüde. Toğkende büyükte sağlıkçı oturan yerde. Men buna prezident Kuday arkalı. Size Kuday arkalı hizmet geldiler. Oturasınlar. Biroq şunu unutpagıla da, jaylıda ısık soğukta, qar jamgırda mal bağa жүрген fermer menen, ısık soğukta talada ketmeye çapkan dihqan menen baz birdeyiz. Baz birdeyiz. Kudayın aslında birde pendeyiz bardı üstten. Kudayım şuna mümkünçülük berdi. Oşonu Kudayın aslında tazat qılgıla. Memleketlik hizmet, bu oyunçuk emas. Memleket hizmet, bu bayı turgan jер emas. Memleket hizmet, elin aslında birinci, bu döynödö. Ana Kudayın aslında jöpüre turgan hizmet. Şunu unutpagıla bardыңыздан.